Thokozani, dumelang le kae South Africa re teng. Guys, ke Gogo Manzini ka Mozondrene. Today I'm going to perform different of online rituals se leng re ke rata ho di sharela le bana ba yeso, ho di sharela ma South Africa le ka ntle. You can also do this direction, ne? Firstly, we are going to talk about how should I include energy in my house. Sometimes mo hae mo jarateng mo re tsoha re kgathetse, re tsoha o tswantse o lapile ke ona o tsohang but o kgathetse, like o kgathetse, you are tired. So if ever you discover this thing is draining you guys, as wena felo le one o kgathetseng, but there are some other ones ba ileng gore ba tsoha le bona ba utlwa fela gore ba kgathetse. Mama ha ke batlo etsa nix, hey mama le papa nna ke kgathetse, le wena o kgathetse o tsoha ona le boima. There's a energy e batlahang ka mara jarata ha. Okay, to do that, ne, I'm going to be a little quick. You need one egg, and then you need glass of water, right? Then la bona ke a real egg yaka, and then ke tlongwala the surname of the house. If the surname of the house, for example, ke bo Mofokeng, ke bo Dlamini, you are going to write Dlamini or Mofokeng. Okay, let me write my surname. Then ke ngwala ke re, okay, this is my surname. Then ke ngwetse my surname, right? And then as no ke ngwala my surname on the other side, then I turn my egg, ne? As no ke turn ke tlo ngwala fela ke kopa life energy. I'm just going to write life energy. Right, and then ke ngwetse, okay, fine. I'm fine. And then what we do, I'm going to call each member, like everyone already dulang ka tlung, going to call each member, and then we are going to take these directions ka mohare ha rona re tlamelang re tshwaraneng ka matsoho. We hold each other's hand, then we started praying, and then we started praying for the energy that whatever we need to do each and every day, whatever tshwantsong re tsohe re tsamaye ro etsa, re kopa hore in this symbol ho ba le a life energy ka montlong, right? Then now we are done praying. Okay, ha le feditse, wena motho mme o ntate wa ka montlong, he le wena o etsang o tlonka this egg, then we kenye into this glass. Then as no we kenya, you're going to take this and put it kodimo ha, like boraka, like bo fridge, you're just going to put it there. And then little manifesta at the same time, la manifesta, la bua, little bua le this glass, but ili kodimo ha ing, kodimo ha fridge, aker or kodimo ha raka. And then la bua le yona, like kana kwa lona e tlwaetseng gore le rapela ka yona together. You continue to pray together. After prayer, la bolela hore lona ba ha Dlamini, lona ba ha Mofokeng, lona ba ha Semamang, re kopa matla, re kopa energy, ho bane le power ya energy ka montlong, so that anyone has to re tsohe re le active. Anyone should know how to mosebetsi wa hae ke eng. Re kopela matla in this house. Ha hona di evil spirits tse ka re fetsang matla, hona re ka robala re khuditse but ha re tsoha ha hona matla. And then okay, after 3 days, make sure ka 9 o'clock you are going to take out this egg again. Then as no linka kaofela ha lona ka tlung, you are going to bath with this water. Then as no hlapa ka this water, what are you going to do after with this egg? Again, le hlapa ka metsi, ha le fetso hlapa ka metsi, you take back le ile kodimo ha fridge le one le dutse jwalo. Then what are you going to do? Le ya mo le tsebang hore okay, e ka ba maybe re na le stlhare ka mo gae, e ka ba re na le mablomo ka mo gae. Then you go to that place mo tsebang hore hona le malomo, hona le ditlhare, ke mo dijalong maybe mona. Then le tselehile la le epela ka mo hare ha, e ka ba le blomo, e ka ba eng, and then le felle mo, because of ha o le beya le ilena o le epetse wa bua hore let energy stay in this house, like this flower or like this tree. Again, let us be energy
and let us have more energy, like this flower, like this whatever, this tree. Ho tla ya ka hore wena le chipela mo kae, is your choice. Then o le kenya mo ngwana morena ka Keresete morena modimo a re tse hantle. Ke tla emela di comment tsa lona after this direction. Le tlele mpotsa gore mama wa tseba, since ever we done this, since ever we bath ka metsi a lena ra rapella re bua lona the 3 days ya tlhomahana, this is what is happening. Ke a rapela bana ba morena, ke tla thabela di comment tsa lona ha le khutla. Ke a leboha, ke Gogo Manzini, South Africa. God bless you all. Thank you.